Еле телеканалында кече етқан күннің әсас әдеселеріне хаберлер информацион қызметі екінші Селам алейкум сайғылы серджілер. Студияда мен Фадиме Сейтмаму çalışам. Ве бүгін біздің мұхберлеріміз бөйле әдеселер ақында тариф әте. Ахмезжетте Бешқоранта 2100 рублей миқдарында maddi ярдым алды. Нузет Умеровның 85 жылығына бағышланған тедбір бүгін Ахмезжетте кечті. Қырымның пайтақтында бірінші ашайт мақсулатлары ведігер шейлер топланылығы үшін хайрие акциясы башланды. Бұл ведігер хаберлеріні біздің яйнымызда сейір етіңіз. Русия президенті Владимир Путин Кремльде Түркияның премьер-назирі Бинали Йылдырымны қабыл етті. Тежари иқтисади саада Русия-Түркия ішбірлігінің инкишаф меселелері. Шу жемледен мұйым лейхаларының өмірге кечірілігі музакер етілді. Түркияның баш назирыны селямларақ Владимир Путин оның летаныш олғанындан мемнун олғаныны қайдетті. Ве Түркия президентіне Реджеп Тайып Эрдоғанға селямлар йолады. Прошу вас передать самые искренние привет, пожелания. Благополучия президенту. Благодарны за то, что он подписал закон о ратификации нашего соглашения по турецкому потоку. Это только один из крупных проектов, который мы планируем реализовать. У нас много и текущей работы совместно. И рассчитываем, что ваш визит будет положено в основу предстоящей нашей встречи с президентом Турецкой Республики и проведения совета на высшем уровне. Ахмезжетте яшыған Бешқоранта шақси құрыжылық екінлену программасы бойынша бүгін аңлашма весиқалар алдылар. Оларның әрбірісіне 2100 рублей миқдарында бір керем берілген maddi ярдым айрылды. Біздің телевизион тақымыз аңлашма беру мерасимінде болынды. Эв құрыжылығының екінленесіне maddi ярдым алған бақтылы Айша Латифова Бұғырча қасабасында ешай. О келінін ве екі торының вақтынша құрылған кичік евчікте ешайлар. Айрылған параға бұқ қыздыру донатма кечірмеге істейлер. Енді борылар да сатын алынды. 100 000 ақшыны шығардым кассадан. Бұға алам сой материал. Труба алдым, қапылар алдым екідәне, шпаклевка. Бөйле maddi ярдым әмде Эльмира Умироваға берілді. Қадын айта ки, 7 ел девамында өмір арқадашынен бірабер евлеріні қорып бітірмеге тырышалар. Шымды оларға штукатурка ве ичкі ішлер бежермек пенжерелеріні ерліштірмек керек. Начислили нам 200 000 и планируем всю эту сумму потратить на внутреннюю отделку. Ахмеджет шер мемориетінің милетлер ара мұнасибетлер бөлігінің ребері Искендер Муждабаев қайдетті ки, бұсене шер мемориетіне 1 000 000 рублей айрылды. Maddi ярдым Бешқорантаға берілді. 5 семей, у которых степень готовности жилых дома позволила, попала под этот порядок, они получили материальную помощь. В течение полугода они эти средства должны освоить, отчитаться перед комиссией. Комиссия опять будет повторно выезжать на место, составлять опять визуализации, акт степени готовности их домовладения. Искендер Муждабаев әмде білдірді. Келечек сенеде репатриантлар абаданлаштыруы бойынша пара айрылығы көсі күне алынды. Султани Еситакаева, Санзи Вадинов, Эдем Исмаилов, Миллет Ичун. Украина Европада ең хабаржы мемлекет оларақ танылды. Мемлекетте кечірілген коррупцияға қаршы истиятлар керекли нәтиже кетірмеділер. Бұл уақытта Европа махкемесінің аудиторлары хабар етелер. Аудиторлар әмді бойлы нәтижеге келділер. Сенгілер, яғни олигархлар Украинаның иқтисадиетіне, сиясетіне ве күтлеви мәлімат васталарына тесір етмеге девам етелер. Чоққар яғаны себебінден ве sıcақлық ағларында, яғни теплотрассаларда қазалар пейда олғаны үшін Мескен коммуналь хожалық назирлігіне Қырым Жұмхуриет сакинлері сықча мұражат етіп башладылар. Назирлік бұл меселелерінің чезілігі бойынша насыл чарелер баққаныны біздің мұхбиріміз София Шукурова огренді. Автанын башында Қырымға қатты субуқлар келді. Бұнен бәрібер котельняларда авариялар юз беріп башлады. Бақчисарайда бұл себептен 30 чоқ квартиралы эв қыздырып сuz қалды. Мескен коммуналь хожалық назирінің муавины Якуб Зитулаевның сөзлеріне көре, бұл меселе айны шу күні чезілді. Тамиришлер кечерілді, ве сакинлерге sıcақ берілді. Как правило, ремонтные работы, связанные с большим физическим износом тепловых сетей и котельного оборудования, но срок устранения аварийных ситуаций не превышает 8 часов. В Бахчисарае была, в принципе,
штатная ситуация, был порыв на теплотрассе, он в течение дня был устранен, и все жители сейчас находятся с отоплением. 2017 seneden başlap Mesken Kommunal İdare Regional Adres Investition Leyxana ömürge keçirmege planlaştıra. Bugünkü kunde Yakub Zeytullaev'nin sözlerine göre 10 çok kvartiralı ev bir kunde 8 сатхачы sıcaksız hala. Мы планируем основную часть изношенного оборудования заменить, модернизировать, улучшить. У нас на выходе уже схема единая по теплоснабжению Республики Крым. И уже опираясь на эту схему, мы будем проводить соответствующую модернизацию всей сферы коммунальной теплоэнергетики. Сейчас немножко похолодало, соответственно, мы увеличили подачу теплоносителя на дом, вернее его температуру, немножко увеличили давление. И в связи с этим идут порывы на теплотрассах, то есть этого пока что нельзя избежать, потому что физический износ достаточно высокий. Ахмеджет sakinleri теплотрассада yüz bergen kazalardan en az zarar gördüler. В принципе, лифт сделали, рады уже, лифт не работал. Вот, отопление шикарное, то есть очень тепло, даже иногда открываем стеклопакет на проветривание, потому что бывает очень жарко. Батареи горячие, у нас все хорошо. Вот. Сколько лет уже у нас с отоплением отлично. Хорошо топят, жарко, мне даже нравится. Вот только сейчас стала в спальне закрывать окно на ночь. А так вот, когда было тепло, даже спала с открытым окном. Лемара Джапарова 20 yıldan beri Balaklавska sohağında yerleşken evde yaşay. Kadın ayta ki kvartiralar kızdırılmagan vakit olmadı. Şimdi evlerin içi her bir yerde sıcak. Pek xuanamız, razımız. Ne için deseniz ifak ballar var. Ularga elbet sıcak gerek. Aytam da xuanamız sıcak olganına. Ama evde başka mesele var. Bu подъездler ışıksız oldular. В течение года у нас вот света нету. Даже чуть больше года уже как. Вот сходим вот с фонариками. Старикам вообще тут тяжело. Вот. А дети тоже на ощупь. С работы вообще приходишь в темноте и пока подымешься. Хотели бы, чтобы побыстрее нам включили, что-то сделали. Buna bakmadan bugünkü kunde hava şaraiti sebebinden Keriç'te 13 çok kvartiralı ev sıcaksız kaldı. Hakimiyet bu mesele bugün çözüleceğini vade etti. Safiye Şukurova, Umer Mustafaev, Ruslan Xaxlov, Millet üçün. Akmezjet'te 20 Kızılov nokta açıldı. Olar saat 7'den akşam 5'ke çalışalar. Bu haqda Akmezjet Memuriyetinin matbuat hizmeti haber etti. Böylelik Nenşehir'nin Kiyev rayonunda 9 Kızılov nokta açıldı. Demiryol rayonunda 7, Merkezi rayonda 3 nokta. Da bir boylu yer TBO poligonunda açıldı. Evvel Kırım boyunca Fevkulade Vaziyet Nazirliğinin malumat boyunca uyken inspektörü Yelena Ivanova haber etkenine göre, kurtarıcılar hava şaraitleri da ziyade bozulsa Kırım'ın uzak rayonlarında da Kızılov noktalarını açmağa hazırlar. Kırımga kış gerekli vakitte keldi ve kışlık ayakkabı alıp yetiştirmeyenler tükenlarga ve bazarlarga aşıqalar. Güzel, sıcak ve hafsız olması için kış mevsiminde ayakkabını nasıl saylamak gerek? Bu sorularga cevaplarını Neriman Tarsinova bile. Интернетте тюкенларда аяқаплар чешетлері пек бұйықтыр. Интернет сәйфесіні açқанынен тюкенға кіресін ве бұл қадармалдан көзлерінің қамаша. Жынды сисалжылар қышлық аяқапларының чоқтан-чоқ чешетлеріні тіклиф етелер. Чизмалар, потуклер, батфортлар ве уги деген шей. Ама қыш мевсемде аяқап сайылғанда біріншіден олар неден япылғанына дықат айырмақ керек. Главное, это вот натуральный мех. Не скользящая подошва. Не скользящая подошва, которая вот она идет, она более устойчивая, более комфортная и, ну вот сейчас самая модная. Әлбетте, чоқысы қадынлар аяқаплар сайлағанда кефиетке ве sıcақлыққа бақанда әне віля гүзел олсын дейлер. Сайлған аяқап әм гүзел, әм де sıcақ олсын десеңіз, неге декат айырмалы. Чтобы обувь была и удобная, и красивая, в этом нам помогут ботфорды и уги. На сегодняшний день можно подобрать ботфорды как и на высоком каблуке, так и на низком. И тот, и этот вариант будет очень актуален. Ботфорды сейчас пользуются именно на пике популярности. Также и помогут нам уги. Эта обувь тоже очень удобная, красивая, и ее можно носить как в повседневной жизни, так и на работу. Сонки вақытларда интернет-тюкенлар мод олдылар. Мында олған маллар базардан ве тюкенлардан арта халышмай. Кемер хашлық аяқапларны аман
аман-аман кийи бахмах мүмкін. Мисал үчүн уги яда кийиз чизмалар табанлыкка, яни стелькага көресичиле. Onun үчүн оларны кормаздан интернетте сатын алмах мүмкін. Ама кемерде инсан билмеген шейлерге раз келе биле чокусылар бунда эминлер. Больше, конечно, хожу по магазинам, вот, а в интернете тоже есть покупки. Ну, не всегда подходит размер, и потом очень сложно обратно отправить, получить деньги. То есть вот в этом плане, конечно, да. Лучше качество и, вероятнее всего, цена тоже будет лучше, чем на рынке. А размер? Ну, размер там, выбор, наверное, тоже больше. У меня дочь пользуется, я интернетом меньше пользуюсь. Ну, кожа, мех. Ну, а главное подошва. Потому что подошва это основное, полиуретановая она. Ну, я альпинизмом занималась, поэтому у меня свои требования к ней. Синтетик териден япылған аяқапларны мутахассислар алмаға тевсие этмейлер. Бойлеттері қыздырмай қавидегіл веттес эксіре, ама оның фияты да уджузда. Аяқапыныз кейфиетлі сыжақылы бір қач ел кейлежек мы ядасыз сыланған бұзда тайған девамлы кейілмеген аяқап ташы жазызмы? Бұны сыз сечесіз. Нариман Тарсинова, Эдем Исмаилов, Умер Мустафаев, Милет үшін. Қырым федераль университетінде дүнияның 500 мемлекетлерінден Ужбингден зияде четел студент оқи. Украина ве Индистандан келген студенттерінің сайысы ең yüksектер. Бұл малыматны бүгін Ахмезжете сеслендірділер. Тәпсілетлі женев беті келіп хамызда сейір етаңыз. Қырымда четел студентлер та совет деврінден берлі тәсіл алалар. Бұл адет 50 елдан зияде сүріле. Бұл сене вазиет бекден үшмеді. Ярым адамызда тәсіл алмақ істегенлерінің сайысы 215 инсанға эксілді. Декабрь айына баққанда четел гражданларының сайысы Ужбинден зиядедір. Больше всего из Украины 952, а потом идет Индия 804, Узбекистан 474, Нигерия 116, Иордания 101 человек. Это страны, откуда студентов больше всего. Александр Мащенко айтқанына көре четел сәкенлер ең зияде Тибет академиясында оқымақта. Бұтахминин экибин инсан. Қырым федераль университеті четел студентлер сайысы бойынша Русияда 5 оқу федерациясы сыраларына кірді. Если у нас 10 федеральных университетов в России, в Российской Федерации, это 4-й показатель среди всех высших учебных заведений России. То есть это тоже показатель такой важный. Шымдеки заман Қырым федераль университеті 10 четел али тәсіл юртлары елеп ишбірлікақта анлашма имзалады. МДАК Русия, Украина, Туркия, Алмания, Литвания көсөгіне алына. Государства, входящие в ЕАЭС, это и белорусские университеты, и армянские университеты, и казахстанские университеты. В планах также открытие подготовительного отделения в Марокко и в Индии. Александр Мащенко қоштыки Қырым делегациясы Иорданияға барған вақыт Бейрут университетінің векилері КФУ или ишбірлікақта мерақландылар. Это большой университет, несколько десятков тысяч студентов. У них есть заинтересованность и в проведении практик их ливанских студентов из Бейрута, здесь у нас на базе Крымского федерального университета, причем это их инициатива, то есть реальный интерес. Вот, и мы думаем о возможности стажировок преподавателей, может быть, административного персонала, обменных студенческих поездках. Экспертлердің фикірлеріне көре КФУның дипломлары четелде танылуы меселесі кескіндегіл. Айша Шулакова, Дмитрий Низовой, Милет үшін. Бүгін 32 Қырым сакины «Умник» адлы программа бойынша инновацион левхалар ярышында сонки басамағында өз ішлеріні тақдим еттілер. Тәдбір Ахмезжете кечірілді ең көзел левхаларының мөйліфлері өз левхаларыны еріне кетірмек үшін 500 000 рубль грант әлді етежеклер. Инновацияларға қол тұту фонды бұл ярышыны Қырымда ilкі сефер кечіре. Инновацияларға қол тұту фондының «Умник» сірлевалы ярышы мойындыслер вейлми техники ишлемелерге дестек олмақ керек. Бұл ишлемелер илериде тиджерет или бағланып, кележекте базарда кереклі олачақ. У нас 11 ноября открыто территориальное представительство фонда. 17 ноября Сергей Валерьевич Аксенов подписал соглашение о содействии развития фонда в Республике Крым. И теперь программы фонда доступны инноваторам, изобретателям республики, молодым изобретателям, предпринимателям. И теперь в Крыму в том числе вот эта мера поддержки будет оказываться. Программаның esas мақсады 18 yaşından 30-ға қадар истидатлы genç инноваторларны seçip, оларға дестек
өстермектір. Чүнки кележекте оларға қошма инкишаф керек олacak. Оценивают проекты по двум критериям: перспектива коммерциализации и квалификация заявителя. Перспектива коммерциализации основной из этих двух критериев, как раз когда мы разбираемся совместно с экспертами, есть ли в этом научном проекте какая-то перспектива коммерциализации. То есть, иначе говоря, по-простому, это является инновационным проектом или нет. Потому что инновационный проект – это проект, в котором наука превращается в деньги. И нам самое главное разобраться самим и помочь разобраться ребятам, смогут ли они этот проект реализовывать как инновационный и смогут ли, самое главное, с ним заработать деньги. Иш адамларından ibaret olgan региональ жюри азалары ярыш иштиракчыларын лейха инкишафы планындан гайры оларның чыгышта болунуларына кыймет кестилер. У нас большой научный потенциал в университете. У нас большой научный потенциал в Крыму. Но, к сожалению, вот этот потенциал пока не находил рационального выплеска, не находила рациональных путей развития, не было удачных институтов поддержки. Сейчас эти институты поддержки появляются, и в том числе вот этот фонд содействия инновациям. И мы очень надеемся, что у нас появится много малых инновационных предприятий, у нас появится инновационный бизнес, и, в общем-то, у нас появится новое направление мысли, в том числе и в бизнесе. Ярыш иштиракчылары чешит лейхаларны тaqdim еттилер. Я представляю проект импульсного сепаратора немагнитных материалов. Это в нынешнее время очень актуально, так как мы можем сепарировать из вторсырья отходов, практически добывать полезные металлы, то есть такие как алюминий, медь и их сплавы, так как сейчас это очень энергозатратно и трудоемко. Представляет тему совершенствования когенерационных установок малой мощности на основе двигателя Стерлинга. Данная работа дает улучшения в области отопления. В частности, если у вас отключают электричество, вы можете использовать данную систему для подпитки насосов. Yarış neticeleri bir aydan sonra ilan edilecek. Galipler 500.000 ruble elde edecekler. Hem onu kaytarmak gerek olmayacak. Dilara Şevketova, Edem İsmailov, Millet için. Бүгін Ахмезжетте бірінші ашайт мақсулатлары Урба ве башқа шәйлер топланылығы үшін хайрия акциясы башланды. Акция чоқ вақыт девам етежек. Хайрия ейлі құтылары бұтын Қырым бойынша түкенларда ерлештірілежек. Оларға парадан ғайры әршей қоймаға мүмкін. Акцияның шартлары бойледір. Бұл ақта біздің левқамызда. Бүгін Қырым мұсылманлар дини идаресінде файдалы илем лейха черчевесінде Қырым регионларынан келген дин ожалары топлашты. Олар атсызлаған меселелер яқын вақытта тешкіл етілежек ярыш ве хайри акциялар ақында фікір юрсеттілер. Әмде балаларға тәсіл беру дәрслерінің нәтижелері чықарылды. Музакире етілген мевзулардан бірі бұлюр тешкілаты иле теклиф етілген хайри акциясы oldu. Her zamanki gibi bizler ay içinde olup geçken derslerimizin bir neticesini çıkardık. Bizim her bir kadın din hocamız tek din vazifesini yapmayıp onun yanında da yaşadığı cemiyetinin içtimai sıkıntılarının yanında uğraşkan birer Müslüman hanımefendisidir. Aynı bu münasebetle onlar bugün Bullur Birleşmesi'nin bu teşebbüsünü kol tutup, onlar da OS regionlarında bu yaxşılık kutusu aksiyasına koşulmağa istekleri var. Хайрие акция гайесіне епсі топлашқанлар қол тұтып, құтыларны ерлештірмеге yol алдылар. Құтылар Ахмеджет шәрінің база ашайт мақсулат ве урба түкенларында ерлештірілді. Мескюр акция ярмадының бұтын регионларында кечірле. Мерақлысы шунда ки құтуға парадан ғайры әршайны қоймаға мүмкін. В продуктовых магазинах будут расположены коробочки, на них будет разъяснена акция, как она будет проходить. И любой из наших сограждан, который придет в магазин, покупать для себя продукты, он может купить что-то из продуктов, будь то крупы какие-то, может быть это сахар, растительное масло, чай, кофе, на свое усмотрение положить в эту коробочку. В дальнейшем эти коробочки будут нами собираться, нашей организацией, и передаваться нуждающимся. Мы призываем всех наших сограждан, всех наших жителей нашего Крыма принимать активное участие в этой акции, помогать нам и заодно получать савапат. Бүгін шәрде әнді бір қач ейлік құтысы ерлештірілді. Мамедовлар қорантасы бұл акцияқта ештіп, онда іштірак етмеге бірден қарар алды. Олар өз түкенінде бойле құту ерлештірмеге разылық берділер. Мұқтажылар үшін әнді бірінші садақалар да бар. Ешбір түрлі кедер olmaz. Bu da yaxşı bir şey. Biz her türlü bir yaxşı şeylerge biz kol tutamız. Bu şeyler aslında başka bir
Müslüman devletlerde bu pek çok yayılgan. Bazı yerlerde mesela muhtaç olan adamlarga otmek bedava verirler. Mesela urba verirler. Bu da biz de bu şeyge biz vesile olamız. Muhtaç olan adamga onu teslim etemiz, veremiz. Sonra bizim televizyon takımımız Akmecet kasabasına yol aldı. Kaydetmeli ki aksiyanın birinci günü insanlar bu kutuğa pervasız kalmaylar. Herkes imkanına göre yardım etmeye tırışa. Bu kutunu yerleştirmeye istegen dükkan sahipleri 07978 863 9977 numarası boyunca ya da Bulur Teşkilatı'nın içtimai bağlarına müracaat edebilirler. Aksiya Kırım Musulmanlar Dini İdaresi yardımının teşkil olundu. Ve elbette aziz vatandaşlar, hayriye işler yapmağa unutmanız. Eğer de yardım elini uzatmak imkanı olsa, elbette bu işten vazgeçmeniz. Алиме Кайбулаева, Асан Зивадинов, Millet için. Шайыр Несыржы Тәржиман Нузет Умеровның 85 жылығына бағышланған юбилей ақшамы Исмаил Гаспринский адына китапханеде кечті. Бүгін Нузет Умеров Қырым татар тілінде yazған ең белі бала yazıcısыдыр. Бұл байрам мерасимінде Мавиле Эюб болынды. Nuzet Umerov bala yazıcısı olmağı arzu etiydi. Onun arzusu yerine geldi. O gerçekten de Kırım Tatar edebiyatının korumlu yazıcısı dep sayıla. Herkes Nuzet Umerov'nu kuller yüzlü, hayatsever ve vatanperver insan gibi bile. Onun çeşit neserler sevimli şair ve yazıcı dep sayılar. Bugün hürmetli şairini hayırlamak için onun dostları, kalemdeşleri ve soysopları geldiler. Musafirler kaydetkenlerine göre Nuzet Umerov'nun eserleri zengin ve sade tilinden ayrılıp dura. Bala edebiyatқа pek ule meraknen bakamız, pek sevemiz bala edebiyatını ve en birinci böyle bir yazıcı, bala edebiyatının yazıcısı elbette ki Nuzet Ağa. Ne için deseniz, Nuzet Ağa'nı ben böyle bir bizim Mikhalkovka benzetim, Mikhalkovka uşay, ne için deseniz, bala şiirleri o kadar kolay okula ve balalar onlarını pek kolay ezberliyor. Neyse ona da sıra gelecek, o şeyler tırışırımız yapmaya. Ama icadınızga göre en kıymet tarafı balalarımız için de çok icadınız bağışlangan. Onun için ben şundan kıymetini kesem ki bu balalarımız için ne kadar çok mana şiirler olsa, müzikalar olsa o kadar bizim yarınki konumuz da sağlam olacak. Onun için sizge ayrı teşekkürler bildireyim. Nuzet Umerov belli bala yazıcısıdır. Ömür devamında şair Kırım Tatar, Rus, Ukrayin, Kazak ve Özbek dillerinde 30'dan ziyade kitapını neşir etti. Kitaplarının umumi tirajı 3 milyondan ziyade nuskanı teşkil etti. Onun eserleri boyunca spektakller ve filmler çıkarıla. Şimdi çıktı kitap balalara ve babalara anda irbuşu var. Anda hikayeler, masallar, şiirler, humoristik hikayeler, komediyalar irbuşu var. On mahsus öyle jiydim yaşlarga şimdi şiirden şiir hikayeleri yazarlar, başka şey yazılmıyor. Yoktur ne fantastika ne bir piyesa yazıla komediya yok, bir komediya tiyatr hepsi göstergen nemeler hepsi tercüme da. Onun için o kitapta her bir şeyini topladım öyle okusalar öğrenmeye çareleri olur deyip. Şiirler ve masallar kafeleştirilgen ve meraklıdır. Onun eserleri ayat elifbesi olup, ballarını merhametli ve alçak gönüllü insan olmağa öğretti. Bugün Nuzet Umerov öz eserlerden musafirlerini kuvandırdı. Musafirler ise öz növbetinde halk yırlarını icra ettiler. Hazırladım araba, gidecek bir ay. Hazırladım araba, gidecek bir ay. Yazda dur, dışta koy, gidecek bir ay. Anda dur, Kırım'da koy, gidecek bir ay. Bu edebi akşamda yazıcının en sadık muhlisleri balalar da oldular. Balalar bahşiş olarak yazıcının şiirlerini ifadeli okudular. Bununla beraber Nuzet Umerov'un eserlerinde balalık alemi serlevalı çıkış ve sergini takdim ettiler. Mavile Yupen ve Ablaziz Millet için.
Бу нуктада яйнымыз соңына етті. Бізім мұхбирлеріміз яңы малыматлар üzerinde çalışmaqtalar. Невбетеки рус тіліндегі хаберлеріні меслектешім Асан Абибулаев алып баражақ. Оларны қачырмаңыз. Ветішта ақықы қыш авасы олғанына бақмадан евлеріңізде дайма sıcақ мұйет өкім сұрсын. Ярынға қадар сағылық нен қалыңыз.